Verse 28 emthandazweni wesabatha uthi uNkulunkulu lapho bebuthene khona begcina isabatha yena akasibheki ngamehlo uzibheka njengomakoti ehlonipha umyeni wakhe. Uverse 29 uthi kodwa bese ebeka indlebe yakhe yokwamukela intokozo yokuhlabelela kwamasabayo abagcina isabatha ngokufaneleyo. Sizogcina isabatha. Isiqubulo sethu kesala ekhaya ukuhlabelela ngoba uNkulunkulu uthi uzobebeke indlebe yakhe. Ukhona ozokhuluma. Kodwa nje benithi asikhumbuza ukuthi njengoba sizela size uNkulunkulu owasithanda yena. Usasincenga-ke nathi ukuthi simthanda sikamthanda. Ngoba kube siyamthanda yonke imithetho yakhe ngabe siyayigcina. Le akade sithela yona la enkonzweni yakhe yesabatha. La ekhaya ngifuna sidume ngokuhlabelela. Ivesi elilodwa kule ngoma. Bese nginikeza lo ozokhuluma. Khona ihlasuke ezokhuluma. Ehlala njalo iduze kababa. Iyenza ama-DVD baba lapha ekhona iyamvidolaza wonke umsebenzi wonyazi. Yasebukhosini bakwaZuza eJudiya. Amen. CDC 7W WGP NBC 52 GP bacela nayo zigudu abasebenzayo bavalele.
mntwana okhulumayo umntwana wakwaNzuza okunye awuzenziwe wena bokhanda bakho kuye kwenziwe ushebe kunye phezulu nabalenkosi yobe seshilo mphathi ukuthi ngiyumntwana osebenza lapho eduze nonyasa abaningi ebayanazi abaningi ngiyacela uNkulunkulu aphe amazwi akhe uyena owaziyo ngomuntu uyena owaziyo ngani ngizocela ngive sendoda emhlabeni seshumi nesishiyagalolunye
abantwana bamakhosi, ngibingelela abantwana baseNkulunkulu, ngibingelele intaba yaphezulu, ngibingelele abashumayeli abakhona, ngibingelele abaphathi abakhona, ngibingelele isizwe kaJehova kunyaka wezulu yonke. Ngibingelele uNkulunkulu. Bantwana benkosi, ngesaba inovalo ngoba mina ngiwunyazi bezulu. Mina niwushebe. Bantwana benkosi, uNkulunkulu unyazi lwezulu, mhlawumbe abanye abazi, kade ngilona nje sabatha ledlule emzini waseNkosi. Bekusikhumbuzo somqala njengoba amaNazaretha bonke bazi. Unyazi lwezulu luwuNkulunkulu. Bantwana benkosi, ushembe, ngithanda ukuba wazi ukuthi njengoba kuwusuku lwesabatha nje, isabatha liwushembe. Uma usesabathweni eliwushembe, nawe ushembe, usho ukuthi uyisabatha wena qobo lwakho. Abantu abaningi abazi ukuthi isabatha liwumphilisi futhi liwumgedeli wokufa. Ngithanda ukudlula ikakhulukazi yimi uqobo lwami. Ushembe mina ungilande kude kakhulu. Umuzi wakithi ulande kude ushembe. Komunye unyaka eminyakeni emidala edlule isabatha lafika kanzima ekhaya. Sase sihlupheke iminyaka eminingi ubaba engaphumeleli into ayifisayo. Kodwa ngiyakhumbula ngelinye ilanga wafika kuphathisa washiya emsebenzini ephuthuma nje ushembe ukuthi azomshiya ekhaya. Uthi uma esefika ekhaya sixoxela ukuthi uthelele wabona uyise umkhulu wami ke kwakuyinkosi yabanzuza eminyakeni emidala. Uthi ufike wamtshela into ebehleze sibuzana yona ekhaya ukuthi engabe kwenzakalani laphana uma kusekhaya kunezihlahla ezisezansi kwasekhaya. Lezi zihlahla bazazi abaningi lezothuka sayitshelwe umakhelwane wethu, kodwa ube wayishiya wahamba. Zikude kuduze nje nasekhaya. Njalo lezo zihlahla kwakuthi uma bethwese ihlobo sibona isihlahla sesiphambuka nje ukubona lezi ezihambayo manje. Bayazi-ke abantu abajwayele kakhulu emakhaya izihlahla lezi eziloka masiphambuka. Uthi-ke uma esefika esesibiza hlala nathi phansi, kwakusekhona ngaleso sikhathi wayekhona nogogo ozala yena ugogo wami. Wasesibiza wambiza naye wabakhona wangena nathi endlini wathi wayesekhala indaba wayesenayo. Wasethukile sokuthi uma efika phakathi kwenzeke kanjani. Uthi-ke wayevama ukusibiza ngamazuzu amahle bengabe nomona abantu nami nonduzo shayo kokani akelithi eManazaretha. Wathi mazuzu amahle njengoba ngila ngiyacela eManazaretha ukuthi ukhokho wami la ikhona azangikhumbule nobaba mkhulu olapha ngikhumbule.
nobaba nogogo bangikhumbule bonke bakwanzuza njengoba ngiphakathi kwalo muzi wasesandaleze. Amen. Ngicela ukuthi engikhuluma ngabo lapho bekhona uma ukuthi basebunyameni, ngiyacela ukuthi namhlanje ushembe unyawo lwezulu abakhipha babeke ekhanyeni. Uthi-ke manzuza amahle, njengoba ngila kade kukhona ubaba khona namhlanje ezongiphendula inkulumo engihleze ngiyibuza ukuthi kanti lezi yayihlahla ishiswa yini. Sekubase kuze kwanendima njalo ngonyaka kusho isihlahla sishe sesiphele. Uthi-ke ufike wathi, mntanami uyasibona lesi yasihlahla. Uthi embona mina egcekeni lapho emkhombisa sisezazi samweni lapho ngaphandle komuzi, wathi uyasibona lesi yasihlahla esishiya. Wavuma wathi uyasibona. Uthi lesi yasihlahla njengoba sinjeya njalo makwethwasa ihlobo kuye kube nomphezulu ofuna ukungena lapha ekhaya. Ngiyaye nguthathe njalo ngokuphose kulesi sihlahla. Ingakho sibona sinjeya. Kodwa sekufika esikhathini ukuthi sengizobiyeka manje ungene phakathi kwaleli khaya, ngoba phakathi kwaleli khaya aligcini isabatha. Lapho esikhona thina sazi isabatha, sibonana nenkosi yesabatha uShembe. Ngakho-ke mntanami hamba uye ephakameni uShembe uyothola imithetho yesabatha, ngoba sesizokuyeka manje na umphezulu uzovinjwa ukuthi nigcine isabatha phakathi kwaleli khaya. Amen. Ngaleso sikhathi ngenhlahla uma wami-ke wazalelwa ekholweni, waba inkosazana yasephakameni, wayehlala noma ngaphakathi yenkosikazi. Wayesegana kwanzuza ebukhosini-ke uyagana noma bekuthiwa kwenzekakala uyinazaretha, ugcina uganile ngenxa yokuhlonipha ubukhosi. Wagcina eseganile-ke kwanzuza bengewona amanazaretha. Base kuthi ngelinye ilanga-ke ngikade sivakashe ekhaya, ngithi nje ubuyele emvancane, sasikade sivakashe ekhaya komama, safika kubhalwa amatshe ukuthi dumisani uJehova. Kunamatshe amakhulu egcekeni ayibhala ukuthi dumisani uJehova, amen, dumisani uJehova, amen, ependuka abamhlophe. Sayithanda thina lena, sitsheliwe phela uNazaretha singani ukuthi kodwa ukuthi uNazaretha nala ekhaya sivakashe ekhaya komama asazi abantu bamanazaretha. Sifike lapha ekhaya ngithi kwanzuza nanga la matshe akhona amnyamanyana ngicoxasi. Ebese sivele sithathe ushoki, kuye noshoki esikoleni siwabhixi. Sithi siyabhala lawa singabhuxanga siwabhali dumisani uJehova. Manazaretha, lokho engikukhulumayo ngizama ukukhulula ubaba wami ongizalayo nokumcelela intethelelo uma kuwukona owayekwenza. Wathatha isitshwebhu, wayiphatha isitshwebhu, wathatha isitshwebhu wasihandulisa lonke igceke ukuthi yini lento esiyibhalile. Uyanenqondo abanyoko yazi indoda mayisisho njalo sabona imisebenzi yephutha. Kodwa enkondo ukusho uManazaretha kwakuyindlela yokungena kobuNazaretha ekhaya kithi kwanzuza. Ingaqala ukungena ngoba umkhulu wami wabhabhadiswa inkosi ilanga, kwasho ukuthi yambhabhadisela edlizini lakhe. Manazaretha, indaba kaShembe inkulu, indaba yonyazi lwezulu inkulu, ngoba uShembe mayithanda umuntu ngeke uzizele wena ngokuthanda, njengoba sila sonke silanda uShembe. Ngeke uzizele wena ngokuthanda kwakho. Ngizile enye insizwe endala umvangelwa ithi uMqabendlela wathi hamba ehleze esitimeleni, uthi wasemngena unkosikazi, bekhuluma njengoba kade kuyisabatha, uthi wasemngena unkosikazi ephethe impahla, basebemqubulisa abantu. Sengiyoze ngibe njengalawa abantu bakwaShembe, kusho ukuthi sidume ngokuthwala imithwalo eminingi.
kanti kulesi sitimela khona umqalo wendlela uhlezi nje bayazi labadala umqalo wendlela ubehamba isitimela ngelilanga esisikhathi ahambe ngenyawo imali kanti uyeza wayesebheka eceleni ebheka ewindini ngaphandle le nkosikazi kuthiwa-ke isisondela lapho babamkhulu izobonga kade ithathisimpahla ubabamkhulu uma isimbuza ukuthi ubani useyayitshela ukuthi ngiushembe yethuka kakhulu lenkosikazi ukuthi kanti into ekhuluma ngayo khona la esitimeleni ngesikhathi sifisa umqonde lapho manazana ngesikhathi sifisa ukumlandela ngoba ushembe la wayehamba khona wahambe elandelwa abantu ushembe wayexosha wathi hamba uyotshela bonke abantu akade ukhuluma ngami kubo ungezi la ungangilandeli uhamba uyoxolisa khona bonke abantu ngeke uzizele ngokuthanda kwakho uma ushembe ngakuthandi njengoba silapha sithanda ushembe manazana ushembe basixoxela abadala ukuthi ngesikhathi esuke eNtabazo wayebizwe ingilosi yasemambondweni yathi Shembe siyohlangana eMahlukanandlela uShembe esuke eNtabazo wehla njalo ephikelele ngasezintabeni zasemambondweni eyofuna le ngilosi eyathi siyohlangana eMahlukanandlela lapho owafica khona umuntu ehlezi phansi kwesihlahla eMahlukanandlela lapho wayese efike efuna ethi mayithi uyaqalaza ngapha wayesethi lo muntu uthunywe kimi Shembe mina ngingilosi kaShaka uthunywe kimi ukuba uyokhulula isizwe esimnyama esizinqulu hlezobala isizwe samaZulu yona ngilosi eyamthatha uShembe yambhekisa ezweni laseMpumalanga lapho wafika khona wavula ingubo emhlophe njengoba kumhlophe kunje ey'ntabeni zaseNdwedwe nasentabeni zaseNandi bantwana benkosi kwakuthandwa komuntu omnyama ethandwa uShembe mina-ke bantwana benkosi ngike ngisebenze kakhulu ngaphansi komuzi wasebuhleli kade ngisebenza nomakho wezindlu sakhalezi yazindlu ey'lapha phezulu emzini omusha abanye bayawazi abanye akaze befike khona laphana ngithanda ukuxwayisa manazarathi uShembe uyasetshenzelwa futhi usetshenzelwa kanzima uma usumsebenzele inzuzo yalokho uyayithola kodwa ufuna uqaphela ukuthi uShembe akarojwe make wamroba uShembe uphenduka abe umlilo nezembe phezu kwakhe ngo-2008 ubaba wahamba wayesazini futhi ngolokosazana lasishiya sisebenza sakhe zindlu ngoba elokhu eshethi phuthumani ngifuna ukungena kulowo muzi zamani impela ukuthi nakhe nishishise ngesikhathi eseswazini wayekude kakhulu saphelelwa imithiyelo yokwakhe sahlala sithinta lapha nalapha ngaze ngabona ukuthi ake ngithi ihulukuqo ngasekhaya ngoba umsebenzi unyuki kodwa into eyayenzeka uShembe wayevama ukusithumelela imali yensipho ukuthi siwashe uma sisithele ukudla kwakuye ukuthi ngolesihlanu nami bese ngiyahamba ngiphindela khona ngifike sifikile isuke eswazini ngifike ngiyithathe phindele ekhaya phinde futhi ngolesihlanu elilandelayo kube yiso leso Manazarete ngiyadabuka kakhulu kumuntu osuke safuna ukuba phambi kwaleli bandla leli bandla lewumlilo Manazarete ngoba make wamaphambi kwalo laba bantu bakaShembe njengoba belaba nosizi olwehlukahlukene lolu sizi lwabo balunamathelisa emalini
imali iphenduke ibe usizi ihambe iye phambi kwaShembe njengomnikazi uyena owaziyo ukuthi ugcina elenze njani usisi lo muntu. Ngakho-ke akekho ongazi uShembe ukuthi lento engikhuluma ngayo ebizwa ngosizi angithandi ukuyibiza ngaleli gama engikade. Akekho ongazi ukuthi iqhamuka kanjani. Ngiyakhumbula ngiqala nje ukuyithinta yinikwa ngenxa yomsebenzi engangwenzile. Into yokuqala eyenzeka kulolo lwesihlanu ngaphupha nginqika netekisi. Ngiphikelele esiweni ngiphakathi ngigonquza nayo. Ngaze ngaphaphama nginqika. Ngayithatha semthani ngaso leso sikhathi kwakusekhona bakwami ngayiphindisela khona. Ngayinika ubaba ngathi baba le mali kade kuxoxela ngangimxoxelile uma wathi umzali uma ukhona uyitholile uyamnikela bakwami umuphe lokho omupha khona. Ulokho wayethe amuphe khona ngabuya nakho konke lokho kwakusele ngakimi ngakunika yena ngoba ngibone into engaze ngiyibone empilweni yami lokhu ngazalwa nginika nemoto esibonakalisweni kwathi nakulowo nyaka futhi ithi kwaku 1998 nangisafunda ngike ngihamba fike ngibambele lapho ngibambele ngisebenze isibusisi ngiyothi ngibona bekuthiwa nakho wesiphi ukuthi wazi kuwashe ngoba uyafunda futhi ngoba ngiyafike egqoke neshethi lesikole ngisebenze ngalo kwakusakhiwa ePhalamende ispace singakakhiwa kwakhiwa enye indlu encane lapha izohlala uNyazi ungakashintshi ibhanji. Leso sibonakaliso sangenza ukuthi ngiyiphindesele ngihambe ngiyinika ubaba ngathi eqinane ayibuye ngakuwe baba into kade ngiyibona ngamxoxela wasevele yangihleka wathi hayi wenza ukuthi useyingane. Bantwana benkosi kulonyaka ke ngushoyo la khona engangenza khona leyo ukuthi into engihamba fike ngithatha ngibe ngiyohlala ekhaya. Uthe ngilele ngase ngibona isibonakaliso ngayibona ngisondela eqhubhaneni laseJudiya lo wayesiphethe ngokomsebenzi enginika lento. Ngithe ngayithathi nje ngavele ngahlatshwa into phansi konyawo khona isibonakalisweni bese ngimtshela ukuthi ithatha phela ngithatha ngimtshela ukuthi ngicela ukulinda kancane khona into engihlala phansi konyawo sasami ukuyikhipha ngathi kuyini. Uma ngithi ngiyabamba la ngihlabe khona ngithola ukotini. Lo kotini obukotini nje lona ngudonsa. Uma ngudonsa lo kotini ubude bawo ngishilo nangemithi. Uthi masuphumile kuphumina ithi nokusho ukuthi umhlabe yahamba ukuthi yayibheke eBanyazi. Kodwa ngagcina ngokuyidonsa. Yila engabona khona ukuthi uShembe ungisindisile ngoba wayengikhombisa ukuthi lokho engikudlayo umvuzo wakho uyilento engangiyibona ukuthi mhlatshwe inayithi sibonakalisweni. Angazi ukuba angikwazanga ukuyikhipha ukube ngabe ngisekhona emhlabeni noma ngabe ngikuphi noma ngabe njani angazi. Bantwana benkosi namhlanje yisabatha. Amen. Njengoba kuyisabatha njengoba ngishilo bantwana benkosi bantwana boNyazi lwezulu ukuthi sithandwe uShembe ubakhona kwethu phakathi kwalomuzi waseSandanezo. Ukhona insizwa yangakithi eyathanda uShembe yahamba lensizwa yayosebenza phesheya ngicela ukuyiqala lapho indaba ngoba izosibinde kakhulu. Ngiyakhumbula ngonyaka kulonyaka kade sisethempelini okuthiwa iLindi leseClermont bayalazi abanye lapho khona isonto lakhona inkonzo yakhona ingeni ngo-1 eyasemini ingena ngo-2 kuthiwa kwasho umqali wendlela wathi izingelosi zilinde abantu abasazophuma emsebenzini beze esontweni. Zonke iy'khathi zesonto zanqunywa umnikazi wesonto uShembe. Ngiyacela-ke bantwana benkosi ukuba ngingahi isikhathi uShembe akangiphe isikhathi esithandwa ngona. Le nsizwa uthe njengoba eshilo umphathi ukuthi umsebenzi wami ukwenza ama-DVD angisho ukuthi wozani ngokufuna ama-DVD. Le nsizwa iyakwabiyela khona ey'ntabeni zaseShowe. Le nsizwa yathatha umlungu wahamba nayo eyosebenza nayo phesheya ey'ntabeni zaseMelika. Wafike wayitholela indlu yasebenza
kodwa ingasebenzi la ehlala khona yayisebenza eParis njalo ekusele ehamba ngendiza ukuya emsebenzini. Lensizwa lena yasebenza lapho phesheya yaba nenkinga ithi meyisilanda njalo kokuye ukuthi ingazalele kuvele kufike unyazi into engathi unyazi kushaye esithweni wayeseze wana lesilonda esithweni ngaseqaleni la efike kushaye khona le ithi mekade umshaya bese kuqhamukeza lithi ngikufuna ubuyele eSouth Africa uyongikhoza angikudingi ukulindisa uthi asibe njalo yokuqhubeka yenzeka le noma ebuyile weza la fika abaxoxele ekhaya uthi nginenkinga kunento eyenzeka kanjani njalo nje ngizibone ngishaya onyazi hayi ukuthi limshaya ephupheni limshaya emini ebhekini. Lento yenzeka kuseyisiqu sesine uthi lento yenzeke ikhathe iningi uthi bese kuthi ngelingelele abone ubaba egqoke isigqoko esimnyama onetshebe emhlophe athi mntanami awufuni ukwenza into engiyishoyo, uma ungafuni ukwenza into engiyishoyo ngizogcina bese ngiyawuthatha umphefumulo wami. Lo muntu engikhuluma ngaye ngaleso sikhathi wayengelona eNazaretha. Yonke into ayibonayo niyazi ukuthi uma ubona into ongayazi ukwazi ukuthi ingafanisa noma yini okuyibona kanti akusiyona leyo nto oyifanisa nayo. Uthi ebese lento yenzeka azambikela umlungu wakhe ukuthi hayi nginenkinga. Uthi aphinda kuye lo mntu uyabona ke manje sengize ngahamba manje lento yenzeke iminyaka eminingi engaphezulu kwesihlanu sengize ngahamba manje na eSouth Africa ngeke usamfika kodwa ukhona ozomfika uthi wayesemkhombisa into eyisithombe eyi-4 ubani ozomfika lowo kwakuwunyazi lwezulu etshelwa ngalo engeyilona iNazaretha. Ithi lesizwa-ke imilanda endaba yayo ithi uthe ihambela ngelinye ilanga ezweni laphesheya ihamba nomlungu wayo yathi umlungu avuka ake sihambe siye kwenye ama-restaurant ke siyoyithengela into esingase siyidle kulama-restaurant aphambili njengo-Wimpy no-Galitos. Uthi uma esengena lapho befike bethenga ukudla bese bayaphuma mayithi uyaphuma adlule umlungu emdlembeni ashathi awu ngoba uyena umuntu osevinjwayo manje vinjwa amapholisi agade esitolo bathi wendoda la esitolo umuntu angangena ashiye impahla yakhe athi ushiyishiyeni na bathi uyabona lapha emsamweni uthenga khona phezu kwetafula nasi isigqoko sakho usishiyile lapha. Uthi mayithi uyaqalaza abone isigqoko somhelane esimnyama sihlezi phezu kwe-account la kade ethenga khona nasemuva bayibona bona ukuthi uqwayiwe manje uyabizwa kufakaza ukuthi ahlale impahla yakhe futhi benza lento wayezama babona ukuthi wenza lento le evame kwenza ama-account uma kunomthemba abantu beshiye igqoka umuntu uzosuka abuye futhi bethi phindela-ke ndoda uyosithatha isigqoko uphume naso isigqoko sakho ngoba isigqoko angisifaki nje empilweni yamakazi ngisifake isigqoko ngingene ngafaka isigqoko lalezi sigqoko elithi sami siqhamuke kanjalo oba ngisazi isigqoko akusona isami asiphiki ukuthi ebona ukuthi ushitsile manje koza nkosi bafuna ukubopha ukuthi ushiye impahla ngenkani abazi phela phesheya ikakhulukazi bayazi abanye amazwe aphesheya kuney'khathi zokuthi kube nabantu okuthiwa yini ama-terrorist laba iy'tolo ngamabhuku abacabanga ukuthi mhlawumbe ngenzeka ngoba ufike wabeka isigqoko wasimboza awu ngizokwenza njani naphi sengizoboshwa athi umlungu akusithatha into ozoyenza abuyele emsamo asikasithatha isigqoko sinophapho olukuhle aphume naso athi kodwa kwesigqoko ngisesami bese bembiza bemvulela ikhamera yabo nakho ngena usifakile lesi sigqoko wasibeka lapho ngoba angisifaki lesigqoko sami ezabuye ngoba angisifaki isigqoko angisazi isigqoko uthi kodwa into wayewazi ukuthi asithathe uthi
ngasithatha ngoba ngiye ngisibone isigqoko seyibizo lesi nasemakhaya kwezweni lakithi phesheya eSouth Africa ngasethi hayi angisithathi ngoba isigqoko seyibizo ngiyabona ukuthi kusenze njani wayesisithatha bese ehamba naso athi umlungu oyahamba naye la emotini sifake isigqoko sakho lesifake asithathe nangempela sifake enkani tathi ifoni umlungu amshuta manazalethi ngiphathele ifoto lasa nayo lesizwana sangilahlekela kancane ngoyifuna ngithola hawu lesi sigqoko ahlale naso lifikile lithi hayi bo lesi sigqoko sithola ukuthi wasithola kuwulwesithathu nge-weekend yokuvala kuJulayi ka-2012 lapho izwi elimfuna eSouth Africa kushembe selibhilike kakhulu lithi uma ungayi kulokhu njengoba ngiwuvala umhlangano umphefumulo wakho ngiyawuthatha njengoba nje kuyile weekend ungayi ngizowuthatha umphefumulo wakho hayi abone ukuthi kunzima nalesigqoka sesithola shukuseba amabhada lomuntu atshela umlungu athi umlungu thatha nasi imali uthuma uhambe ekhaya uyobheka ukuthi kwenzakalani uma efika ekhaya kubo kuseyintabeni naseshowe mayefika eThekwini kunomuzi kadadewabo useNewland ahamba ekhona afika asho ukuthi nasi indaba kunje abakhombise ngeyibasho la avama ukuthi njalo uma kubona izwi kade likhuluma ashawe unyazi afike abatshele usisi bakhe ukuthi nginenkinga nje bethi hamba phela kwashembe naphi akwashembe pheshena bengasho ukuthi akayi kwashembe abatshele ukuthi lo muntu ugcine eshilo kulokhu ngathi ngushembe ahambe kaye kwashembe ngoba sebemtshela sebemyalelile mayefika ematekisini eThekwini agibele itekisi eyayizombeka ekuphakameni okudala kanti sonke lesikhathi kwenzeka lento lo muzi uyawukhotshisa ukuthi uma yethi nje esimeni yehla-ke nake ephakameni hayi akuza babazi athi akiko lo muzi kuthiwa lo muzi kuthiwa ngize kuwo eceleni kwakhona kunedamu elikhulu uma uyabona uqala ukufuka indawo engathi iyakhuphukela iy'ndawo bemthathe-ke bembeke ngale ngaphesheya bemfake ematekisini akhuphukayo beze ngehleli uthi mayesexoxa uthi ngithe nje la iqala ukukhuphuka ngathi hawu impela le ndawo esekineminyaka ngiyibona ngingayazi awu ahambe itekisi yothi icaba baphezulu ethi mayethi ngishaya ngihamukele kulo ethi mayehle renki akazi lutho ngoshemba akazi lutho ngale ndawo akazi lutho ngoNazaretha abuze ukuthi usentsheliwe maNazaretha usuke phesheya sentsheliwe ukuthi kule weekend ngidinga usephakameni into engifuna ufike uyenze ufuna ufika nje ukubhalisa ithikithi lokubhabhadiswa ungene emanzini konke okunye engiyokukhuluma nawo ngiyokukhuluma usubhabhadisiwe bantwana benkosi singalenzi iphutha lokuhlala isikhathi eside endaweni kaShembe ungabhabhadisiwe abanye baze befake ngisho kuNazaretha kanti uhlezi nje kabhabhadisiwe kanti kuye kufike izinsuku zokugcina emhlabeni mawusumtholile uShembe kulezi ntaba zaseGoli hamba phela ey'ntabeni zaseshowe bekubona ukuthi usuke eNazaretha nengubo yakhe emhlophe ungene emanzini balisa ithikithi lokubhabhadiswa uma futhi ula phakathi kwalo muzasisandanaze nakhona liyabhalisa ithikithi lokubhabhadiswa ungene emanzini umuntu ubhabhadiswa la athanda khona uma engaphansi konyazi lwezulu ithi lensizwa-ke yabuza bayiyalele umuntu ongayilona iNazaretha uzobuza i-ofisi lokubhabhadisa okunye nje nawo usalandela umthetho awutsheliwe ukuthi wayithola insizwa la zazimkhomba kwabanye khona omunye amdlulisele phambili waze wafika e-ofisi mefika e-ofisi wafika wathola ulayini nakho wawumela lo layini ntambama sekuphume umthandazo wokulala ngesabatha usuku afika ngalo lona walibhalisa ithikithi lokubhabhadiswa wavuka ekuseni wayobhabhadiswa wabuya wathatha ithende lakhe wayolivula lapha esangweni uma ungena ngasematekisini nje ubuyibona amathende lakho ufika walivula walala phakathi uthi utheselele kwase kufika unyazi lwezulu maNazaretha unyazi liwuNkulunkulu
laze kufike unyazi lwezulu. Mphathe ungiphathile ngoba angifuni abantu bazinesa amatikiti. Sasikade sinomhlangano kulezo insuku walo msebenzi wokushutha. Kade kukhona abanye abasukile. Kukhona indaba enkulu kaNazaretha. Kukhona indaba enkulu njengamanje okukhulunywa ngayo yokuphikisa uShebe. Ngiyacela ukuthi iNazaretha elimthandayo uShebe unyazi lwezulu lingayitholi lisempikisweni lokuphikisana noShebe. Kuyingozi embilapho uphikisana noShebe. Lo mhlangano esasikade sinawo wawuvulwe abanye balomsebenzi. Bahamba baya kubantu abakhulu bayothi bacela. Ngiyaqolisa ukuyikhuluma lento ngoba kwabanye mhlawumbe kabuhlungu ikakhulukazi kubo abasebenza nabo lo msebenzi. Kwakade kunenkinga eyenzeka ezweni laseNtabangoma emakhosini kwaba nengaphuselwa omkhulu. Abantu bedlala ama-DVD nama-CD lawa ala ekhaya njengoba nasi iqoshwa kunama-artist ala ekhaya kunayo. Lwaze uthimo lwakhipha ungema kuwakithi. Lona manje osebenza nonyazi lwezulu lathi akahambe yokubuza lo wamsindo ukhala lapha. Ngoba lo wamsindo usugijima la kuyena ekhaya enkombe ekhandela ubaba uthimo besazana. Uthe lo msindo usuvaliwe wavaleka. Kulo nyaka engushoyo ngo-2012 kwakhona abahambayo abayocela ngoba sekunyazi lwezulu. UShebe munye kaNazaretha. Bahamba bayocela ukuthi bacela ukudlala ama-radio abo edayisa ama-CD nama-DVD. Hayi unyazi lwezulu ulenza ubunkulunkulu lapho ngoba ngesikhathi kwenzekile becelile labiza umfundisi umjadi lathi hamba uqoqele bonke laba bantu abashuthayo laba benza ama-CD ukungikhulumele nabo le ndaba. Ukhona ufikile wafika wakhuluma ngayo. Thina esishuthayo esenza ama-DVD kuphela khona benza ama-CD khona benza ama-DVD. Laba benza ama-CD abanye bahamba boqopile. Saba thina sabe sesihlangana thina sodwa siyindawonye ehholo lapha e-office. Sathi cha thina njengabashuthi bama-DVD asifuni ukuvula umsindo. Lo becela bezicelela yena. Wayesehamba umfundisi eyomtshela ubaba ukuthi laba bama-DVD bathi bona abazikuyivula ireydo. Wayesethi-ke laba bafisa ukuwuvula umsindo wokuthi bekhalise. Usho unyazi lwezulu abahambe befike beyivule ireydo bedlalise lokho abafuna ukudlala. Kodwa uma udlala usedodweni lakho angezwa umuntu ongale kuleli dodo eliseceleni kwakho. Sabona ukuthi uNkulunkulu uyawuvala umsindo kakhulu ngoba i-cellphone sazisalinganisa nge-cellphone uma ivalwe i-ringtone ifake kwi-vibration uyayizwa ukuba ulele la ikhala kwamakhelwane. Kangakanani-ke ireydo uma usuzayifuna. Wayese ngiqhubekele phambili lensizwa uma isilele la wayesefika ubaba unyazi lwezulu wathi mntanami yiwo-ke lo muzi bengikubizile kuwo. Njengoba-ke usubhabhadisiwe la ekuphakameni ngizokubekela umthetho ozophila ngawo okuyiwona umthetho ofanele kuphile ngawo umuntu obhabhadisiwe. Umthetho wokuqala owawubeka lento ngiyixoxela umuntu oyiNazaretha losuku olulodwa uxoxela ngesono lento angiyenzeka isono. Uthi umthetho wokuqala ubekile uthe kuleli bandla akujona. Umthetho wokuqala wakusho unyazi kusho wakuliwa umuntu onama-hour angefile ku-12 ephendukile. Wathi kuleli bandla akujona. Futhi kuleli bandla isanda kuvala umsindo. Umsindo angiwudingi la ebandleni esontweni uma kumhlangano. Ithi lensizwa uma ufuna intombi sekusho uShebe uma ufuna intombi uyahamba uye ebhenjini yocela intombi uyithathe uyilobole ingane. Hawu ngoba ithi yayiphatha i-cellphone kunama-cellphone yamakhulu ngathi masiyibekela sonke simasidasi ekhala khona. Ithi kuney'ngoma zayo ey'phothe kakhulu ey'lokhu sisuke nasekhaya eshoya wena nayo yaphesheya noma isebenza ifaka ama-earphone idlala lezi ngoma. Ithi izokwenzenjani ngoba uthi lo muntu lo msindo akawushilo.
lo mntakazi ambone ngamehlo usambona eyibonakalisweni yize sefikile egcekeni lakhe sefikile egcekeni lonyasi njengoba ilanda le ndaba nje ngiyayiqopha la edolobheni engiyikophela kulo lami kulenga amafoto onyasi sathi mase siqedile ukuyilanda le ndaba yayise singakaqedi nje yaphamisa amehlo yabuya ngayibona into ebinyembezi yayisithule yaqhubeka yayilanda indaba isithi-ke ubani lo lapho uhlubeni ngithi mina umnikazi womuzi lwesiwona ushembe lo umnikazi womuzi lwesiwona ushembe lo unyazi lwesiwona ngamele yakhala lithi kanti ngihlukahanaye angazi ngobe ngimbona umuntu omhluphayo lithi lo muntu uyelo kade ekhuluma namhlanje wamnika le mthetho ekhuluma ngayo kodwa manje lo wayeqala ukukhuluma angisamboni onentshelo emhlophe bese ngidonsa elenyanga yezulu ifoto ngikhombisa ebese ethi kanti ikuphi lapha ekhona ngithi mina isebuhleni la iphakameni ebuhleni athi naba nje laba bantu kuneminyaka bengihlupha lo wangiqalayo ukuqala ukukhuluma nami yilo ekhomba inyanga yezulu kodwa njalo uma ngabe sengishaya bengishaya ngonyasi sithwini kanti kwenzakalani la ngithi mina ufikele kubo kwashembele Manazarethe lezi zinto esikhuluma ngazo njengalezi niyigcine endlebeni ngoba uyabona umsindo iyona into enzima kakhulu ehlumbe kushembe umsindo akuze kube umsindo nje wokudumisha kuba nokukhulumela phezulu nokugxeka ushembe izinto ayishoyo ukuzibisela emuva wena ufisa ukuthi zenzeke ngendlela yakho lensizwa-ke esikhathi silanda-ke siyalikhipha-ke leli foto elishuthile lesigqoko bese ngithi mina iphutha elenzekile ifoto alizikusho lutho ngoba njengoba siqopha le nkulumo senzele ukuthi ubaba akwazi ukuyizwa kahle ngokuba uhlezi ebhizi ngekwazi ukuzilandisa yonke le nkulumo uzoyithatha ngendlela indlela afika ayilalele bese manje isigqoko siyiphi leso sifakile ngimbuza mina-ke manje athi isigqoko sikhona sisenyulele ngibuye naso ngisheya athi ngakho kumele usilande phela sibuye sizilande lesi sigqoko usesibonile vele uthi nasi isigqoko sifakwe lona usesibonile vele sifakwe unyazi lwezulu isigqoko sifakwe inyanga yezulu lesi sigqoko esimlande phesheya bantwana benkosi ngiyakhumbula ekisizwa esingasekho phakathi kwethu ngokwenyama ikhuluma ithi ngesikhathi njengoba niyanibona emaphunywa uba behamba umhlangano esuka komunye umuzi eya komunye umuzi ithi kumakhosazana awuyiwona iphatha iy'mpahla zakhe kwakubasibili bathe behamba bakusahanjwa ngamaroli ithi lensizwa kwasekuphephuka isigqoko sikababa saphephuka iroli lihamba salahleka kuthiwa-ke ithi lensizwa-ke ngaleso sikhathi ubaba wafika wasifuna isigqoko ey'mpahleni zakhe kulo muzi okwasekiwa kona wathi siphi isigqoko sami bantwana na zingane zakwethu makhosazana inhlonipha yize ibalulekile kuleli bandla nizame ngayo yonke indlela ukuhlonipha kuthiwa amakhosazana okuyiwona ayiphatha lezo y'mpahla zenkosi enkulu yasePhakameni ngaleso sikhathi amphendula ubaba amphendula ngokungabi kuhle kahle amphendula kabi ukuthi awasazi thina leso sigqoko kuthi ubaba wakhuluma amagama anzima wathi ngiyasifuna isigqoko sami esekhuluma eParadise wathi ngiyasifuna isigqoko sami kulezi ngane wathi ngiyosifuna ngisho ey'hogweni ngiyofika isihogo sivuta ngifike zikhombe ngomunwe sicishe ngifuna isigqoko sami bantwana benkosi le ndaba engikhuluma ngayo yesigqoko ngiyibone ngaleso sikhathi ngivuke ngaleso sikhathi ukuthi hawu kanti ubaba wayesifuna lesigqoko siyindaba enkulu silande umuntu ophesheya kwey'lwandle uhambe leso yahamba yafike yasithatha isigqoko yabuya naso yeza naso phambi konyazi leso sigqoko leso sathathwa ngokushesha ubaba wabiza inkosazane yakhipha isicephu yasithatha akaze abuze lutho sangeniswa ngaphakathi ngikhuluma nje singaphakathi sisesitezi
bantwana benkosi sisesabathwini isabatha sihloniphe kakhulu futhi sihloniphe ukulalela izwi kaShembe kuleli sonto kulalelwa izwi awuzenzeli ngokuthanda kwakho yonke into oyenzayo uyalalela ukuthi kuthiwani usuwenza lokho okushiwoyo bantwana benkosi isikhathi ngiyasisaba noma ngeke ngasho ukuthi kunethempeli elingena ngesikhathi esihlukile okukhombayo ukuthi isikhathi siye somnikazi ngiyabona nami ukuthi uShembe usengemukile lokho ebengiphe khona ngiyacela ubaphathi bami ukuba ehlele ngezansi inkosi yobusisa izwi layo amen siyabonga bagcwele Hlalisa kwanzuza ukuba isithathe isibeke phambi kaNkulunkulu sengathi singahlala kuShembe ngiyayisaba ke indaba yesigqoko ngoba ngiyayikhumbula iyenzeke enkosini lami kodwa ke ungacabangi isigqoko cabanga ukholo lwakho ukuthi imali ukulahlekela ukholo lwakho uShembe uyofuna la noma usungasekho cabanga nje ukukholwa kwakho into enkulu kangaka udele yonke into ulandela uShembe kodwa ekugcineni bese ulahlekelwa yikho sibonga kakhulu amazwi esiwethole kuNtathuta kwaZuza cela uNkulunkulu asiphilise inkonzo yesabatha ekuseni ngilozi zilobe ezulwini ukuthi yenziwe esandla nezwe amen sicela ukuba uNkulunkulu asigcinele yona isabatha phinde siboleke emini sizogcina sidumise sohlabelela lesi sihlabelelo sicela uNtathuta kwabheka eMpumalanga isikole ngaso ngoba kade isesikhumbuzweni ibe nezwi ke elihlabelelayo ngoba sizokhonza uNkulunkulu Nkosi usuguqa kwabagcwele 159 ngoba side akasiphili
Yeah.